UMLA jong kenongpok konstituensi uba Meral Bonsim haringkat ke jingadon lang u Assistant Commissioner u Executive Engineer ki officer na ke PWD Department ki kontraktor banakaliang ki senjuk ki rangba snong jong karut wa umpli ki layo ban lejurep mentaka sengi ke khatsan tarik ku bena yayong arajar ar pendriu ya ke surok ke benta ke ba ar jong kenongpok umdan sona purut kabala sedang nadu umdan batsyadu bernihat kabala jurong kumbak laipu pra kilometer point hendrius pa meter ya kabala mang tengka lengba ke skim PMGSY nakaliang u MLA ula lejpe benia sani bahaya ke jeng pentrei ke badang ya shat ya kate ke surok kumba Henry Peu san person AA kalapoi ke jeng pendap ban siang ya kerong hakane ke surok haka jingyai lenti bin pabin ban jurip ya kane ke surok lalap nadu ki benta ki badang haple janai haki jaka ban hapti ki jaka pendap khandau ki jaka ki ba ima ban ker ban laj na ka jingman sau ban pan bha shushu ya ke surok ka bapaka ban suk ka yat kayang jong upai ba nakaliang u MLA ula kentu ya kinongshna bakide ban le mardor ban pendap hapo une ubnai ya kiti ki jaka ki badang duna ban suk ban shngan kinong lek kinong wan ki bapendan kam ya kate ke surok Shushu nakaliang u MLA uba Meral Bonsim haba ay jingkran hadin ke jingle jurip ya kane ke surok ula pensyai syaki paiba halor kane ke surok ya kabana du marman hadu cakoi kuna kabadon kumba sipau kilometer kadai jong ka intermediate lane kam dadon ke jingduna Henry kibenta kibakam syakamat kidang don hangne hangtai ki jingduna kumta ula kentu ban penbit penbiang kloi ya kibenta jong kate ke surok Laban rabru dau executive engineer ban pensyai syaki paiba halor ka jinglong jingman jong kate ka surok ya ka jingsiang rong ya ki dur kidar jong ka surok ka ba ki paiba kidei ban sngotho syai That you're planning to like that. So how long it will take to be pure fully so that it will be full compact, it will come out? That is normally 7 days. After 7 days it will be okay. But within 48 hours it is okay to ready for moving flying vehicle after 48 hours. So I'm talking about this part. Okay? Yes sir. So how long it will take this one to full pure so it will hold together with this one? That is the point. You got the point. This to yesterday you put, that's why, no? Something like that. Now you lay. Tomorrow morning you kendang no, tekan mi no, te mlong ni kumta. Kani long ipak ba ki hapen syai ba te. Hapen syai ba kendang ba. Tekan tunggu pada mi. Tekan istri nak kena tip tebut kan. No, the thing is that sir. Mentah the problem is that vehicle are flying every day sir. When the vehicle are flying, this thing gets stuck to tire. Okay. Galak ban ki, galak ban UP. Long no ini, the friction kan ya, bayar te long tong kan. Kita long hapen syai ba te ki sutu pi ki long ba chnong ini. Kita bro ngoi. Hat lai sau benta, ko benta en la ini yawan de scammer ni sir. So as this is FDR, FDR it is mixed with cement and soil and existing material, some JSB and all. So this is very smooth surface now. So after that also, if anyone can intentionally, they will pull something behind and peel it out. Kam long ni. Ini saya. Ki hapen sutu te. Kita nak lihat Frank Kuti yang mana. Hai. Nanti dia kena ke. So this is now very nice now sir. If big vehicle will go now only and like we'll put pressure on it, this this dusty surface will come out. And when dusty surface will come out, this one also will come out. But in this bed, if vehicle can fly, nothing will happen sir. If you will do intention, like something you will put behind, will peel it out, it will Take note of that. That's another report you can file. No? yes. Because we have to address the issue of the public or the headmen who have raised their concern. We have to respect that. And accordingly, we are here today also to
rectify whatever it is there that has been found out. So that is the motive of the. Ini intermediate land di everywhere. Ini teh biang hiang. Kata kepada single land. Aduh Ramadan normal jadi. Itu bah kenjang pula tu. Ini tetap pula tu. Tu bang itu. Ini visual sudah. Ma pula tu. Dia bahkan rock dah. Nasi mentah ya, jeng atas. Satu macam Ramadan. When machine done, so the somewhere is existing bed is some, if there is some undulance, then paper will go very smooth, and in some portion there will be less, then we give extra by belta. At that time something happens like this. We'll do it again, sir, on the top, we'll maintain. Already we visited, so this is new road. Sebentar stay gua apa besar lah. Tolong bukan tu. Saya lah lek yang sen dah. Nek te nang tu hadu ang ne badai balik yang sen ah. Ini juga komit ni juga yang besar. Ini sini kan pendap. Ini dekat sini baru nanti. Dua tahun. Sehingga komit So na balik nam dia hadu. Maybe the temperature is not proper. Kemarin ni kesak bom man ke por. Ini yang no, kenapa no ada mana tu? Ani tiar ka beti itu ada le FDR Only just give ani telung apart. air beti ini untuk long air ini sebenarnya. For balik FDR. You did only apartment cement, just to powder like that. Because by this small portion you cannot do it machine, you should do it by manual now. So Just your up to this. proper FDR. Take note this training. Proper FDR again in a sense again it will come. Ini lah benar ni. Beti dia ngetiga tumpai on kita long. Sangat beti ini beti erti. Have to run down the Ngeti bahasa yang itu tumpai down dia. Ini lah There was a Malaysian pipe. di Before it has been removed, but that was not supposed to remove. That was existing and Have to rectify this. Khi cái nông bây giờ phải xem dùng cái niễu, một cái niệm lệ bài cái sự within how many days you will take to. This will be 10 days. Tomorrow day after start digging and You open it. do again. That stage. Nung di ka ngam di ka you to have You do tomorrow, day after tomorrow, you do so complete one. By 1 week you finish. Long bagam ngeti kita tumpai long ba. Ada bola le FDR ki long biang kita mau long ngam. ngam ka. Trong jem ni cũng được ngam yang ka. Banyak BCB ini tak kasih ya. Lekan BCB putih itu gue tiar. manually sir, it is difficult to maintain accuracy by manual. So what how will you address? We'll do again by manual, but we'll give more materials then. Like this so ni. Direct on soil how it will be. What is the compactness also. This is 2.7 meters. Then we put it 2.7, then you can take the part and part. Because ni kalau dia nak tukar for design ni kan. Time to time designing, there is an issue. That's personally what I said. Even though having said that, still as much as we can, we have to rectify and so that even the headmen also they will be satisfied whatever that has been done. ठीक है. Ani yang si
This is a turning. When we talk about the width of the road, it should be 3.75. Here, it may be more than 4. Teman dari segi wilayah alat ban dijengok ban jurib ban inspek ia ka surok kabana umden samarman terter ni lu skoi kuna ban kanek ke Sunapur kedi ka second phase jom ka NUS ban ka jingjrong jom kani kalong lai phupra point neruspa metal bat kani kedi skim kabala penmang lembaga PMGSY di gilayo ban pet ban kemi ban jurib ke surok agak jing don rengkat agak yang Astan Commissioner jom dari district Akas Mara key officer nagal yang jom ka PWD apo ke jing elam jom iba diter yang iba DU assistant engineer ban DPU jom ka Ripoy district pe ya ka PMGSY dan ban official di jom i jom ya sendan lang kumju ru agak jing sendan lang bat kasenjuk kirang ba snong ru wa ampli bat kiri orang ba bat ka firm dan kontraktor ba pentre yang kan hadin ba kaladon ka city ka ba gila tho changa kom MLA gila tho district administration na ka benta ba kidon ki jingduna ha jing pentre ka kam ka jing bom biang ha jing pentre de na ka daw ka ba pelong yang pindon dak ski haswa jo ganeru na do bangi yo ka city ila ya slok bat udisi nilai phone akaba ngidang ikut ba mangin phaswa ban inquiry kedeka project dan agaliang i deputy commissioner ila ha Astan commissioner ban de ka inquiry ha ki banai ki ladel bala pandep inquiry lalap ye gitu ki change ki ba pher ya ki ba don ki jingduna ki ba i hab ban penbiang kan persaya ki akan dia akan beri begini gini jingduna ki babun ki bangilam ki de ya kaneka surok kabana marman terter sedusa jokhoi kuna kabadi ke single lane te kati kabadi ka fast path jong kaneka PMGSY kabadi 10 km kabadi intermediate lane ka beteng ya kati kanong po umden bana umden sakma 10 km hang tu kim don han ki issue ki jingduna ne tai bala absutu andre ki don ki issue ki babun ki bai dei bat kan ka stretch na do na marman terter sa do ban mi sa khoi ko na ban dei sa Sonapur ka single lane ka baga jingjrong ka jumka kalong arpu pra point terus pa mata de gitu ki mat ki bala kedo ha ka report mene lapik ki badon kam ya ka jing address na kalian ka firm company ko pentre ban rectify itu ban ala kidan ki jaka ki bala de ban rectify kidan ki jaka ki badang sa bagidan ki jaka ki batmai ro ki bangilap bagdan ni ki jingduna ki jing pentre kata kadau ngila syukhia gani bat gila batha ya firm ke pentre kumju ro ya department ro implementing agency bakin pe bahai ke kam bat bahaban pentikna bat pa nagaliang jong ke company dan ke firm pentre ro kila kular bakin pendep di komponen lagnu na po jong ka live hotel jong no banai April bat kidang don kiwi kimat kiba di sabar ke perview jong di PR ro kiba lalam kiba syem akibat nang don ngaji keren ban yele kat pala ban address ki turu namnut ban ong 4% yang adong sedong dan re kat bala persen ban address khamtam yang jing persngo jong kirang ba snong ki ba kinong lek kinong wan hab kisem ki the phone yang ki da pa ada city dat ini haban snap mar kini ki baro ka surok kadi ka badon kam bunlum ka bayo kon habagawan kadi men serve na ka ta ki jing men toy ba ka surok kadi ka wala senang ba ka pisah ni pa ba mar kadi nam ta ki jing men toy ba nang ta ka daw ni da kwa balong ba haba pentre ya neru surok ben long ka bit ka biang ka internet bar ka bai jing hun ya ki nong snong ta ka de ka jing tumu ka selendet tinggal ayo ban pe ban kmi ya ka ni surok ta ka sing
di kindon ni technical issue ki bana kaliang jong executive engineer DPA jong ri boy bater yang sabatai api ki ba ikum technical person in sapan shai ya ki bentang ide ban penshai badru ha jing lab jing i menta kasngi ka jing pentre jong kam physical progress jong ke ka project long kumba ndru pusan ndru kupra persen ni kene gede ka jing pentre ka kam ka palaya sakmat gede overall percentage jong barok kene ka len ka balai po pra po ndru supan kilometer jadi kita kadau ba ka jing shem ba ka observation ka bangilam menta kasngi kadai ka bangalap kita ni jing duna kata kali sya ba dalam peta iki bagi dia ban penbet ban penbha ya kanen ba kadai nam tak jing toy lu pai ba bubun balang kumba ka sarkar jela ka sarkar pedeng ki jusania aingi kum ki MLA la entros la sania aingi bangin follow up bangin pet ki jing pentre kan long ka babit ka babiang habadon jing duna kum ni tak kadau nak liang jong MLA bagi officer di jeng ni wan kanang ni long ban pet kena bang kam gede ban biang di ni le kat bala ban address kini isya ka mariang hagene ka sistem menta slap lah hak kuloi gidan ni jing wit ni jing wan slap ni untai lu dekat bala ni persang ban pet ya gitu ki different komponen di badan bangin penbet bala penden ni hak por apa biang take overall observation ke jungi kalong baik ba ka jing siam ke jing lap siam ni gidan ki jing duna ni hak ban penbet gini kat bala nam tak jing mentoi jong pai ba district badi peja di kesurok na umden Singapura agak jingide bat kali kesurok kadon di badas kan tu bakala ba nan percaya ke jing tu bakala jong pai baru ba kali kesurok kadon naik upra pondru kilometer sedang na umden kan ko cedo cedin cedin agak kesurok don arbenta kontak 10 kilometer agak internet links bat ka specification hang ni kai pher na ketika barang sak kesinggilen baru pra pondru kilometer agak internet link kedon ke FDR hajrong ke FDR don sa BM ke basan PUMM hajrong ke BM don sa MSS mixed sill surfacing ke ba PUMM ke total thickness jong ke carpeting ke bangi aban ongmo like sabul langwe ke don new PU hage jing bat kata nadu bakut ke PU dum tar pat hadu lagu pra ponjru dum tar ke single lane hage ke single lane pat ke pair kalau gumni single lane ke don ke FDR par hajrong kata ke FDR don tang RPUMM ke thickness ke mixed sill surfacing MSS ni ong don tang RPUMM kata ke jing pair ko pair ba naga internet lane jaga single lane kata ke main ki pair la se le sing pai ba yong bale ba ni ka karben nang te ki kamsen barben kalau kata karkum ke DPR ber pair ke konsultan kelong tak kutai nilai training sang menteri kat kumba DPR bala approve dengan Ministry of Road Transport yang kan LRT kemudian keling jong di agak jing dei pada specification yang ketika surok kemudian Singapura ke bala ke berapa 2 kilometer tekniknya lagi kita tahu nasi bumi jing ninduna apa di Malaysia surok kami ke tujuan lagi kemudian orang bahasa menin nasaki kata ninduna tidak jangan berdan ke kita tahu pulang emang ke jing tuna ngomong dengan mesin gile mesin ke jing la fix baik thickness jong mesin ke long RPUMM harus tu ke single de don bentar-bentar ke don adu lai PUMM ro tang lawan ongmo ka kum teng ke kaya kat kum ke jaka kat kum ke mang long ke silong ke surok ni ndoi ke thickness more or less ngai ke biam ke jing pet jonga ke kene ke soi ke don ke lawan ong 1% R% ni tai ke don be ke jing thut jing im lawan ong ba ka be 100% dari 95% ngau ba ka surok ngai jing pet jonga ke biam ke thickness. Yang itu bakat kum ke 20 mm thickness.